O te whasilatua, tom te ria nete o manga whono au, whaitula whono. Natua sao i alo le tari ngā sua o nei tai au. Mo pui whasil ngā malosi e whawawal tātou ngā ruenga. Whaptai le tueran whuai, malo whole on sai tātou mauta. E whatati ese tātou tau manga mo le malo longa tai au, ua mai a whautangia, li poti e lua al komiti, on vaenga tau te mau ainga whapea fu italian malo, tu sot whasolonga, o tātou iru longa. Ia, mai i teimine nei, ia, ua ono tātou lipoti o maia, ia, leo tātou sauniatu moisi tātou lipoti lua. Ia, ma lavnol nei mo stase sui fi saunoi lipoti komiti, whapea italian malo. Ia, tō whenau whionga te teile tuangai. Lo whionga i le whangtalai te tule atu mranga whaalalo. Mole atu le whamalo leo mai palenga au le whaasiri ngā malosi le malu tātou mota nei. Ia, malo whaafitai. O no tula i atu li poti nei e lua. O te mure atu le whamalo le minsta whape foi le te whono o le committee o pulenga o le SROS po o le whalesusu ele nei ia whape foi le committee o Palemene. Salato whaia le sairilinga. Ma mai aini whautuanga tau tere mai o te langalangoina ia whautuanga. Mo le whaalele atili o lea fo i tū le tātou malo. E eina i tū tāua e fio o iei se whamtalanga. Sa iei le tātou whale su e fo i whapea sa iei momoa. E le tau sanga e awhi visalau whitsafuru. Mai sa i alafua. Le alafua laboratory. Mai te lea le onga sa maua mai ai. E le whale su e le nā. Sa whafoe e Dr. Pedrana ma o ina na tātou mwhaiai o na maua nisi o loa fau e ngausi atu i Samoa e iei le pepe ua mawhai o na umi o na teo mau ai o le leipel ta mafa. O ina foi lan ngausi a matai le luau. Tu apa. El temi le lo fianga el fontalai. Na iai foi ma pepe ma me va pena aisi o tunu. Tai pe o Malaysia ma Filipina. Alua tu lol tato apa pepe le ai ma se apa pepe anatu nu to taulia. Na tātoua, taluai la le formula le ua maua. Ia, sa ola i fo i la le whalepepere nei sa tu i tau fusi. Tele tangata whai ngā luenga sa ngā lue ai. A le mea wa tupu. Ua whasala lau e Pedrana ia le formula. Ia le awala. Whaasaya nesi o le mwhaiai on tong fiti le pepe. O i nālan sala lau atua i isi atunu. E lua la mena tupu. Ua le ngata i na ngaoi i isi atunu le upu pepe. Awa ngaoi ma le whaonga ma le formula. Le langa i unkapungi e ka kou pepe. Ua le kauria. Ia ua fiu fo tātou e te atu. Alam na whaingo ai ia pepe ia
apa ia mai o Malaysia ma Filipina o pepe wala tu avea leupo ole tulanga na ele imafai ona ngalo ya itato na paule ole wala malanga tonwa le ole stras ole suele pawa le ole wala imafai ona tatu alofia ia tula fono ma aki kele ma le malolosia New Zealand ma Australia quarantine regulations e tau fia ile ur fale atu o tatou o loe avi fafo le avatu mata talo ulu mango fruits fa mei o le iai le mol meo le o le afo i o le lango e te tonu o tatu o le lango vili e pula e le lango tui e le lana te le ina le vei tatu mea ma le mafo whaunga na lea e whawai ato ai ia le mafo whaunga na whatu ele stras o na e tatu mea na maua i le taimi o Pedrana na iai ia le gato pepe mawai ma le tatou fangu fo i lea sosi feu e pe na Samoa na mawai fang sosi le na fang sosi tamato feu mai o le lalolangi le tatou te iai e lua i tua i ngā tunu whatulanga ai le lalolangi o tunu e whalangolango ia lato tupe maua mai e mo meo o fua whatoanga ma tunu e whalangolango i o loa ngausi e leo ni fua whatoanga e taipe o Japani na o le 5% o le ele Japani mwhai o na o laini mea. A o le si valus fulu 1%. E papa, maunga, ana mai lolea vatu ia minerale i Australia, whawaia lato o lola whapea. O le mela le lea na tawai le whalesu lea. Tātou tau mwhai, e toi fo i melen tupu e le taimi e Pedrana. Le lan whatua i lole o tātou stras. Nā matata pena atu i le luafi ma le lima. Ai wha mautu le tulafono i le luafi ma le ono. Na tātou au mai ai ma whale, Dr. Whale, mai Australia. O la fo i whaurulu iai le si laboratory Australia. E whaurulu i amatalia le tātou whalesua lea. O le si tūtau o le whalesua le. O mau ai mga luenga. Tātou whanau scientist. Ma tau fia i maleo atu i whafo. Le lau mo le avanoa ngā lulu e Samoa nei. O le ala mele na tupu. E tātou te ngā osi ai o loa. E le oni o loa e ave mata i whafo. E mawhai ai on tātou te en tātou alofia tu la fono ia ma mawhatele o le mo tātou exports. Ia le lana mawhaere o na maua le tātou whalau mata mai le ulu. Maua le swau kukai tā mawha mai le avoka. Maua le whisky e whai mai le talo, e au ngai le talo susu. Ia le whai o whai mai ai malesi
mo meo le whunwai i a ao, mai siama. Mai la foi sa ma fawina mai si o loa. Le taim nei la pe ona mai li poti. Le foi e whanga solo la tau suenga i laula au fo. I le nganga a mawhai ona la tau maua ni la au fo i Samoa nei. E mawhai ai ona tenei al kanesa maisi mai leanga. Ia o se tu taua le mo tatu fale su. Le foi lai o tatu loa. E lua ia la awia wa tele ina whaonga. E fale su e fa ben nei. Leo lo mixa isi fuala au. O le esi ia fa pe foi male sasalapa. E te le malosi o lo iai le malosi e fatau te atuai i le kanesa. O le whawhitauli le mai lipoti. O le tulanga foi i le maua pēo la tō seleni, whaawa waia la tō suenga. O na sa iai le mawhauwhaunga. A maua mai la tō i famila ngau singo le mea. Ona tua tu lole le tatu au fai business. E o lato e fatino. Ia e mo mai sin tatu te mai komesi. Peta iane. E tu atu e tatu fai business. E fefe foi tatu fai business. E fai le melea. E manatu lato e iai le. E ono afiaia lato business i pe a fai atu ai le. Le foi la sa iai si mawhauwhaunga. E maini nā i masini. Ngā osia ia e lātou ia oloia. Ai whātū sina tamai company. Ale Sroslava ia. E lātou te ngā osia mea mwhāta watu. Mawai le se leni. E whaawa wai pēr ia lātou ngā lunga whai. Le foi lau te vai atu. O le sa wai le committee. Whautua mai le committee, le tūlanga. E whaawau whatala noanga. Ma le official tupe. Ma whaalapotonga i whafua mo se sosani. Mo le whaalapotonga le nei. Tau tupe. Sa o wai foi o whaasalau mai le general. Medical general lalulangi. Ia leisi ia lesi fo ia tatou sainis ila stros ona se ngalu nga tele na ia faia ma avatu i fafo le tomailea o le fo i mutua tele le malosi le lo ia tatou tangata e faia su e ma se mem tia le melna o le Saul Journal International o mo meo tangata ua mawa e la to suenga e sawa i male tato malesi tato scientisi ia i ngā luenga o lo faifo ia whataua i mene o vai la au mai au te whamalo i le minsta male a fo i lato committee e tau ona malosi le langolango ona o i tonua e whalangolango i ail tātua tunu. So se atunu ua e whalangolango i mo meo whatuanga e le sawa i ale ati na e o lato timau ai ngai sea. Waipure e sea mai lalolangi tau o loa. A o atunu e whaia e lato, mga osia lato o loa whapea. E pule ala tō tau ala tō loa. O le mafuanga le nā, le tātou te mate tui nai pēr. E atu nuu e pe o ko le saute. Ia, tai pe o Singapore. Atu nuu la iti umanei. Ai umkua mawa e le lato
te mawai ai sa le nga SML fa lango iai e le fa lango tasi e tu langa o loa mai fa toanga lo fionga fong talai Tai. fa i watu la o fa malo el committee fa malo nga lue ia fa malo fo i la tu fa toanga fai pe mo le ia o le fo e fa la portonga al tato malo Alo, tau noa, mi lau whionga le, te le tua ngai. Ti lo wa fia u, ma lama mea whautuanga tā ua. Li sau wanga le te le tua ngai. No le tala noe whenga whaavae, sa whaavae. Iau te lo fo o le si manatu le tu o le wa atoa me uma, sau wanga te le tua ngai. Oi, se tu lai mai sui o sa whatatu ma tasi, te leo whiranga lo malia sau wanga te le tua ngai. Leo leo whaftai leo whionga whonga whitale. O matuai o malia, me ngā whanau. Paua lea leo whionga whonga whitale. E walua le so na fio tu la i lunga e falua ina ia matou i meia ta o e fo e pasia i fo i le matou te fono o le matou committee ia tina eses o te fiu e tua na alu mal nei taia pe te ise me te le o fia ile o fio ngal fo fitalai le ngana le e lango le matou committee ma nga falua te fa maruru atu sa le leia. Diwa ver ku mai vai mo me wa le kepa fu le kula a o le la fai mo kepa tu le tula wa fitai maloa ia fionga fondo pu wa semana ia ona le sa no le te nei tu va nga la matai no sos out fia lu li potile te mila tamai va ver la fionga va fitai mo ia sa no tai le fionga il sta me se committee ta tonu ta sene mitanga luenga talo no sol Palemene te la unga ia to Samoa e lei pe sa no le tai o netu i mafo anga mal fa vaina ma tua tala fe ngai ai o i la matanga la sa o fauto hina matanga luenga i se mele ta os commercial division se la ko vaanga fo i tilo i tau o products ia po mea ia fia fatino awa o le mele tu le mai e alu le taimi a to le fengo se mea fo le se product po le so enga se mea fo le tino mai pe fala mata pata mea ai mai ani e festa muta le la sa ila fo tuanga na vai tau e kilo fo le se feasibility study fo le se me tau o le nei a me tino la fa o le a fufuina ina ia ma fai ona fai e mai e a hui en fai ona atia e ma wa se atina tele tunu tatu tunu fa ngai mene pen tatu tal no fala mata ia o manin fai fala mata e ko su sengen ka o fala makale mai fiki ia ele mfai nga meter ka o fala mata le tato ia alona alisi me o fala mata le wa mo fa fia finga ko yo il stros ia so ka ko fo ai iskongi ma me mo fa pena sa ko kai ai manguki artala mai ele mfai nga hold le mau le fala mata e ka wa mo mis fala makale fo ile mai fa e fa to ai pe ko kai me ai o le la sa be fa tuanga ele tiro me ia ino o mai le whisky le talo ka ko fia umba a le te mana tua na ifa mo nga la nga la sole e me le na tel fa tuanga e fa fe na mai ta to whisky nei fa tau le tau nei to itsi lo se la ta la tau e oi la fa tau ai le nga fa ai pe le fa la na fa se me ho le fa ngo fi ona tau lia ma affordable e mo tangata fa la tele fa fo ole ata tu te lo awa ele se la tala na ma inu ma lo au le si fa le le fa no mai ngoma ele mas fa lo nga ia ale no ngol kala va no fa ele pese whisky pese li kiu ale taste le me ol mela le ele fi ngal mista male ele la ngol ina tele tatum tanga lo nga oi ai yo oi lesi ngale lua ia vaenga e mua na pa uia te au na watu fa me senga ni yo nga mata elinga pel nato fonti le uso fo ia
loa lan tautua ma lona sao e le tatou atunuu le tele matagaluega ia mai se o le atuu lenei le malo ia o loo galue ai o le matou filoiga mulimuli ia ma le usu sa ave foʻi e o manatu ia i le komiti o tupi ae mai se le fiaiga lena faitalu ai nei ia o le amaia lea le research division a le faatoʻaga ii ia sa ou tulaʻi foʻi lea taimi ma waso o vaivaiga o tele auai e ese ale suʻesuʻega le toga le talo ese le suʻesuʻega le faagaga le talo o le afenumiaʻi ai ia galuega faatino ma galuega fai sa ia loo talitonuga taatia pe le research e faatoʻaga e tasi lea mea telea tatou lea ivitu foʻi lea tatou talanoa pe ia o le ofisa faatoʻaga i o i le ofisa faatoʻaga i nuu le mea na amata mai ai o le afesili le laufioga le minista ma le tagaluega o lea la se talalata mai le suiga lea na fai po o lelei afai o na e lelei ia faauau ai pea ae afai e le o lelei ia e le o mea uma faapei tatu faia a te le mea tatu faatetaʻia pe lelei o le intention lava ia ma le agaga i lelei ae afai atu e lē lelei ia toe faafoʻi le mea nai ai ia manuia tele le aso afetai alo faafetai Lauga le fagavetalai pe mo ia se tulaʻi mai na le tataʻua lou suafa ia i fagamiski mo voi le vandoe ia tulai atu ai ma le avatele ma le faaloa sa o le ua tāua loo ingoa sa ma taumafa i le ala e anaga uaʻu tele ino i se wiski taumafia e na o le mo le pulu leipu la o te inoa oi o lea ua mo le avanoa auga o le faamoemoe e pe ona taumafai atu le usa faipule o le galuega le sros faafetai atu ai le fioga le minista o loo faauau o se auaunaga pitosili ona tau i le suʻesuʻega faasaintisi laʻu mo le vau a o le faatauga i fafu ia o mea lava lana tagata ai a le mea pitosili ona tau ia te au o lae ua available i totonu o sio tatou atunuu mea le faafetai atu ai lo fioga le minista e maise le fioga taitaifono e le faauau o lenei auauga tau o tele ia le o mai o tagata o lai ai le auaunaga ia a o le faatauga laitua ia o le mea na tagata e fai ia ma le agaga e tumu te faaloalo lo fioga alo fioga le talai malo saunoa fioga le fagatalai tulaʻi mai sui o le fagafalase la ia tulaʻi atu foʻi le nei tulae ona o le ua taʻua i le sui o faleata lua tulaga pe ona i le wisti ia a faleata tolu a le sa matou tofo o le taumai nei ai le wisti lea i lē faaleagaina le tulaga pe ona o le toa manaia o le matuā lelei ia toe manaia e le o se agaga e faina ia tuaʻōna foi lele a le manei le talitalanoa e o le agaga la le le afai ua le o toe ila ia e le ala e ua tau ona lou tino manuia Fonotaga ia alo faafetai ia sui vai mongo na matasi Io e le o faamaliina lo finagalo le io le fataua le aoga o le lipoti a le komiti sauno mo le leagaga faafetai le fioga le minista ia e maise foi le minista lagolago taitaifono foi o le komiti ia maise foi le agaga o le faafetai le taitaifono o le board a le SROS ma le komiti faafoe e mo le leagaga faafetai ona o tasi nei o tagaluega le malo lau fioga le fagatalai o le tele o tamali'i o le atunuu o loo faigaluega ai le maululuga o fa'ailoga o loo i ai ia mo le leagaga faafetai e lenei tumālo i faafoeivina a le talosaga i le ofioga le minista ona o le tulaga le sa saunoa foi nisi sui o le sui i le tulaga le faamatuuina atu o le wiski ma le falaomata i le isi me toe o iai lagaleua ae pesai le agaga e pena le faatino a le SROS ia na tumaile le malo e su e poila tu fatinonga ale polenga lo fionga fongtalai o le nei sui ona e mai tau fele le poti pe ono sfutasi la au sa fa esu su engale an tanga luenga e le opose le lo le tato atunu ala tuale o le lei foi le lau sa salapa i saka le lau wesi wa saka
Ia pe whapena e o fia fiola o tangata i tūlanga i le mana o mio ngase ngase. Ia ai polenga o lo sui. E mana ia se whai ni whai loa. Ia o lo inu ai le lau wesi. Saka le lau wesi inu. Whapena fwe le la au le ta o le mona vi. Lo inu a. Ia ai pe o le anganga le nala o fionga le minstama le komiti. Ia mai ni la au a pasia mai le tatou whalapu di patonga e inu ai. Ia wa au ia se tu lo le mota ne pa inga lon sfulu ono na pasia ai le leo le la au le mona vi ia ne o la la te inu al te mile nei ia ai te le lo po le ale le afianga o ni sfo tangata wa so ti tia uma lau o isi la au o inu pe a fa pe la tu fe mai se tau la se e malo si lo mai le lau fa pe na i Osaka ia ai pe le nganga lo fionga le minsta ina ia fa la wi loa el tato mtanga luenga laula au a pasia alo ia mai tato mtanga luenga e whaatino aisi o tato atunu ia e mole langa whaftai pauna le mea ua tula e tuaile nei sui whaatawa ino le lipoti ia mai lango ina le lipoti ale komiti o pene mota lo whenga whangtalai Tai, malo, sao noa, malo. Ia, o whenga talai. Sui o whala tai, sabta. Ia, pupu ase mana tu nei tu malo. E a watu whulwha malo e le whiunga minsta. Ia, mai se o le puresili ma le pulenga ma le tātou whalapa putonga le SROS. I whapea foi le te whono ma le komite ana le lipoti. E whatawa nei tu malo le tau mawhai e pe whana maua e nisi o saunoanga. Atia e ia tātou o loa mawhai o na ngaosi i Samoa nei. Ia e ave se o tātou whalangolango i o loa mai whafo. Ale e mau atu. E whaisi i taunga tā o mea ngaosi e tātou ia i le whisky o whalaumata manisi o mea wa umona. Whai isu suenga tātou whalapoptonga. E pauasa manatu e whatupu manatu. E tau ona waba air tātou mālopo ani fsosoani e mawhai ona fo i e whawhita auri lea. A tonu e tele anisi a wala e peo o tātou wā tax, duty, maturanga whapena. E mawhai ona whai e le mālo se wha maa venga. Ina e mawhai ona sau ilano le tau e ngausi ai, ma nisi whai vaenga. Ia tonu ai e tango tāri tau le sa au mai la matanga ona o le tau e ngaosi e le whanu e tasi. Ai a tātou tiro le whenga wha business. Whanu tiro le economy of scale. Wal mena e lenga taungo fie ia isi o lolo mai wafu. Ona e te le scale ia na tu i titia le overhead cost te whai ai. A tonu nisi a wala ma whai ona fsosoani ai le tātou whalapoptonga, mare ngang whaaloan. Alo, whaftai, mo le sao fo i tu sole, tātou ripoti. Tu le mera whenga te whono? E malama ulungalu le saunoa ngale. Tei tai fo i o le tua ngai, e se le mātango fie. Tūlanga fo i le tāla anga o le nei fo i poloketi. Ia, se ia o mai le nei taimi. Ia mo moli le nganga o le whaftai. Tō fitu i la tō sa tūtūlai fo i e tu so le nei li poti. Ia o le tele au sui mamalu fo i e peo na tūlai. Ia o le tuina mai fo i o whautuanga. Ia ma lango fo i. Ia i le li poti e peo na whata. O toi li poti e lua. I luma o le laulau a fono. Mo moli ale nganga whaftai. Ia, i la tau fo i sa whaululu i le nei whaala putonga. I la tau fo i ua whai ilangi i le wholaunga. Ia, se iau o mai fo i le tasi fo i o tamali i o le atunu ua whapea fo i o na whamawai ma le tā ngā luenga i au wala uina fo isi ma tā ngā luenga. Ia, ai se ei mai fo i le ua a vea fo i mapule o le wala putonga. E se fo i le matau tia. Ata mamai. I le mai tau o le komiti i lana i loilonga. Ia, e mai se fo i o lana asia singa. Tu mati e a le wala putonga le nei. E mo moli e ale nganga whaapatai.
I le wha maite mea le lei. Sa a mata ai mawhauwhaunga. O le whaatuina o le nei fo I whaala putonga. Whawhtai. O tamali ia to o lua le ai. Tamali I lea le whionga ia seu seu. Ia mai se foi tu lai mai o palau lire. Ia fiso. E se me tautia. O mantua ia le tala e fai fale a lili. Se o tama o le tua sivi e whango ngota I tai e lua. Se le me tautia o mea o lo. Moli mau a le komiti. Whionga le sui tai fono. Ia mali mamalu le komiti na asia. Le a ngai luma o mawhauwhaunga ma le poto. A o le mea pito sili o na matangofie. O alo ma whanau o tamali o le atunu. E le ai ma se pālangi o I tutonu. O mawhauwhaunga nei. Le I tutonu o le whalapitonga nei. Mori ai nganga whaftai. Ia I tamali I fo I sa tau avea le nei mta ngā luenga. Ia o se lao fo I e. Ma toi fo I whamaisenga I se tasi fo I o tamali o le atunu. Ia na mato mafuta I le o maingal mta ngā luenga mua peita ilo mato mafutanga muli nei. Wala ua tu ia wale o mai le whionga fo I le na fonti. Ai o wha tautori al taimini ia wha mawhana le atua. I le whale tua ma le no whaalo. Ia. Tu ai o le mafutanga ma le tama. Ia mai se fo I se tasi o tamali na sa saalona poto malona damai o lona malos. Tau tua I le malo I le mta ngā luenga. O le tūlanga I wisiki, sanitizer, o laula au, lau kuava, lau vi, ta oto uma wha maumaunga. Ai maise, o le tau mawhainga voi le ia le vave voi le mele o le intellectual knowledge o le, ia male mele o le patent o tātou suenga nei maulo. Lua maia uma o na whatapena. Maia foi na ngā rurue ma le whionga I le lo ia sili. Ia whai foi whautuanga. Ina ia malu pui ia tātou o loa nei matangu whainga matanga luenga. Atu le mato o se singa mua o se mai le whionga ia seu. Tau tia foi le tele o masini. Tau ngata le tau ngofie. Pauana o si sasi o le whionga ia seu na waita. Mato watu le tonu le lap o lo. Whai ei le testo mene o le whisky. Mo la e tele ala I lungo le laulau lia. Ta mai I pufu ia. Mo pika so ia whai ei testa le. Ia wa umala na whatulanga mai ia. Le whisky e. Tofo ele komiti. E tai wa umawo sa vali mai whafot komiti. Ai to a mauane. Mo le hand sanitizer le mele na tofo komiti. Io te ilo le mela le wo. Le fa pe ai le ala wale ilo. Longo winga ile o se whisky o le hand sanitizer le mele sa. Ai fa ftai tele. Ile mtanga ruenga. Ile tūlanga fo ile whatinonga o ngā ruenga. Matango fie. La tūle mato se singa muli nei. Aua ngā lulu ele sila ko ploketi le ole. Wa tasi ne whawhita uli kako renewable energy mene o marusi anga alu le la. O le meo le storage. A o le taimele nei. La ua ngā lulu e se tasi fo o tamali o le atunu. E whai e whai ai nei Samoa. Ai whai mo meo scrappers wo ngai lai ai. Matango fia I ole. A le whamtalanga la nā mai komite se lau tau sanga le lifespan o le e o lai le maalia. Le mori ele nganga whaafitai. Ia I le tamani fo I o le atunu. Ia mai se fo I o le tātou malo. Masalo se taimi. Ia o nā tali leo le awhionga I le minsta. Ia sau noa fo I le tūlanga ua whata oto ia I le hanga I luma manisi poloketi. Ia o le awhapea o nā a ngai ai le tātou whaalapta putonga le nei ai mamori ale nganga whaafitai. Ia tūlai mai fo I palauli. Talenga fiso. Ia mai se fo I niso profesa o le whaalapta putonga. Ia mo pelo taulo to tele. Ia langolang sua fo I le awhionga le minsta. Ia wā fo I le nei whaalapta putonga tāua. Tātou atunu e mori fo le nganga whaafitai. Mātou komiti.
le fionga sui te fono le fionga ia lau tafi ia ele tau selu atu le sui matua o le Palemene ia o tama fo ina mua ia inga o Samoa ia le fionga ia sunga ia lufi ia o rusina ia tu ia matou ia fo tuton ia o la tau nei e lo tiro ia komiti soli muli vai fo ila la tu tofa mana ia fa nga solonga nga lu nga mole nga fa tai tau nei ole tai o tatou komiti ia ile komiti ia fa malo fo le fionga le minsta ia i nga lu nga fo mo le mawina ia wale nga i lu manuia le mta nga lu nga lo ia i lipoti manuia le fionga le minsta ia lo fionga le fon fetalai manuia le fo no so sama alo fa tai tu le mero fionga fon fetalai fa mo o sui o le komiti o i lai mea so ani foi si amato tai fono ia le ona ta ua foi inisio o la ungor nei tai au ia faftai mo lava noa faftai foi le matou tai fono ia me se foi o sui malu na faalia o latou finagalo le matou liboti ona o leu ta ua tulaga foi le patentinga po o le faamaumauga lea foi le faalitulafono o mea ua ausia le SROS lau loa o lesi matatia le atu i titi a maua. Lau loa lau kuawa atu no o lea lala mai le ofisa loia sili. Ai pea ua mua iai ia sainga i le peiteninga le o le afu. Kusol copyright fu le whainga lau kuawa. E so angin mai suka, mai kangesa. Le au pis ma kulanga whapenga. Ia sa wha maro si au lava le mako komiki. Nisi lau lau. Ia kamo whai a vave. Fai leisa i linga ia umange wa kai pe al meren ku pepe ia e kamaro foi le patrana o ke loa o ia de nga peiteninga le mixing or pepe ia moroa ku pe fa kauro ia asia alua ko malingoa ia e risku pe sa mo wai ke o se me ka ua nga foi le kam foi le swas ma kulang fa penga ia me sir kulang foi le ka maka o ke lo ka maka o le fai mo meu trials po ile a fai lo le mass production no winga mo kwa la o mengi mesike le foi nga sa ngo ia ia de sui o fala kai yo ke roa ka ko vai foi fami fa foi ko ki kai pe o mo ko polu se fam inga ia ke le production o ke ro foi nga la po ua la lo ia le kau ia la me fe ka ko ngai ka mai me foi ka mai masingi nga nga fai o test inga ia fa maungia ma ko yang aviro le kua di private sector ape o ngai mea ia e ma kurenga faafkai o le o sa ngol ma ko kai fongo ia faafkai e foi ka mali o lo kai ia le fa ala konga ya me se foi o alon fa ngau sa mo ua fa kupula ia qualifications o kele doctors le wei ko nga ma ka pe ia nga le fionga ia fa le sa ma kai ia ke mingi ia ko kele wa ngai fa fai masters ia PhD ia o fakukula ia fo ngale le o ngim kanga duenga fa la ko e madanga fa lo fa sta alo wafkai alo sa noi sui malu komiti ia lo fionga minsta lo me lo fionga Haftai lau fionga le pongol fono mo lava noa tu ina tu aise tali le tatou malo ia po ne foi fala po tonga e ala i fautuanga e me se foi saunonga o pe le mota o le langa whaaftai le tātou komiti. Lau whionga te fono, la o tō komiti mamalu. O no le tō whautuanga le wa mai tātou pepa se lau ni mavalu. Wha tō whautuanga, wha tari le wa watu. Tō pepa se lau maleiva, tōlu tō whautuanga, tōlu tari e wa watu. Tātou wu o le malo, o le lei, o le awhai. An si mele titi alea e whapula-pula mwha malmalama. Ono le tāu o le mele wala ngā tai au nei. La leisi la sanga tau te tō e ave iai le SROS. O oba marisul 5 tau sanga, talu on whawai, peitai. Le tate ia le levolea, wana o le researcher. O le aunga o le SROS. Research and Development. Ia, o le la ua iei fufuanga fau ia u whatulanga le tātou whainga malo. Tau lon tātou la atu i leisi la sanga. E ave uma iei tātou susu e ngai e whai.
Pe no tō sirfia, e le na o mea tau mawha e e ta. E e o mairi si o manga. E ai le soi fo maloloina. E ai i tu langa o la au tō. E ai ma o loa ngosi. E toi mawaisi o loa fau. Peitai, wa ova ma le suru montupu tau sanga. E le lopo fea ve ei mea. Le foi wa sa unoa le lai tu le mota. Tu atu i tua i tato private sector. O le taimine nei. E le iai ma se tasi. Wana whao ngā ina, formula umane ina whai. E whao ngā, e wha pisinisi. Ai sea, te le o le papa maa le tu mai luma. A wafo e le na o le whai asusu e ngantu mai lo le tu mai, that's the end product. Le ai. Te le o le mea tauna whai. E le wha lango lango na o le sros. E whai al mata upul nei, se ia tini. Mua e wha lango lango le tūlanga susuenga. A umana maua le product, maua le tūlanga la whata watu i whafu. Ana li liu mai lole le tātou vai whafu. Foreign Affairs. La tau nei la tau te whaangaingo ina umatu langa o whiutana inga. E whawhena watu tātou loa nei te tonu pōta se eisia tunu. O lo iai e whiutana inga whaavau maa lo i le trading, i ina. E talia ia tunu nei tātou loa. O ina fo i o lo fua le pasene. E tau nuu e tātou loa nei. Pea tau nuu i pōta sa le tunu. O lona winga, e matua te levo i le sao le Foreign Affairs. E tala noa i nai o loa uma nei ufai. E tu atu i le whai to toa. E o i whafo le maketi le whafo. Lona lua, o le trade. O le tele i o whaaftawa inga, maa ia inga, matu la fono. Wa uma na tātou fausia, i meta o whaaftawa inga. I le wahama malo i whafo. Peitai. Te levo i le toa o anā mautu la fono. O whelava sa i soloi. Leva tunga o tātou o loa e ave i tunu mau. Peitai o le mawhauwhaunga lea sa whātu le mai teimi nei lea sa tā ua fo ina nafi tātou tala noa ino. Wa tau nei se tū tino. Thea ngai tonu a ma o loa au inatu i whafo. Lea u whānau wel tātou Export Authority lea sa tā ua. Me whanu whamtala nafi. Whamtala tūranga na o exporter tau whātoanga. Ai o isi exporters. Exporters la i o mea tatara no ai whawhena avel tato whalau matauru. It's a product. O umana whai e whaatau watu marketi. E se whailo na tau. E re whaatu sa tusaria mal whalau mata le tatu tara no ai. Whalau mata e aso whaiso. O le weed whaile na na mai paru whai. E ese le level le tato prime product lea. Anga ese lo na ngai inga ma le value whaatau. A tangotala, sala inga tangotala. Langa o ia organic certification ia matulanga uma ielo na tausi tia. Wala ngana ai tangata fieta ma mawhai me organic and gluten free. Lea rina mafua no o tātou tau i tūlanga ia. Ai peo no o tau mwhaiwha pulpula atu. O na mawhau whaunga lewa mai nei tono le tātou mta upu ne ngā lue whaatasi, le Export Authority, Foreign Affairs, ma le trade. Ea na mawhailo le na whaingofie uma le ngosi ngoa umatu inga o loa nei la ngosi. E le tātou stros. Ia na tua tūro le ia au ia i lato. O lato maua le tupe, o lato maua le sosoani, ma lato maua uma le angava, ma me uma. E whau wai e tātou o loa nei, ma ui natu ia turu ma mao. A tonu o se mea fau. Langa o lefa a tātou tau whatu langa, le tu tino. E mauai le awala e ave natua i olo i whafo. Wao, mai aturu mai whafo tera noa mai tātou Foreign Affairs. Ma tō mana o miani oka ia e watu. Tera noa lo mai trade, ngatai lunga i nā. Ale me o i lalo i tangata ia te tauna la tō loa o loa lai mana o mia mai whafo. E le o le information na i lalo i. E la e tau mawhai atu nei whatu langa le awala fau le nei u tātou whatu langa atu. I le tātou Export Authority. Lātou te ngafa ma mea umatau. So se o loa la tātou tā pena e ave ia tunu i whafu. O le lātou mta whai o ia ki lia le pathway. Ki lia pai o security. Ki lia pai loa sa iti atunu.
Whātau ngō whia le tiute pe a enta tātou o loa I tono o poras. O atono uma nei e tamu whai ave I tātou o loa. Lona lua, le metau health. E nā woto silfia, pisi net COVID-19. Eise mena ave I tātou test. E longa whātia tia test. Whatoa ave I New Zealand, whatoa mua maiwa e mua COVID-19. Lal capacity lewa I tātou SROS. Ua mawhaina testi nei. Leo tau ave nei SROS, le whale mai lea medicine. O ina, o leo whae laboratory. E waa lua, malemtanga luenga ale soifua maloloi. E whai umai tātou test, blood test, wa umai situ ngā test, DNA, ma mea umawhapena, ina ia mawhaina fsosani. Ai mai se ai, le tātou tau mawhai le, swala uwha saina le, bevesi le teimin nei. O le fo e tātia le lafo o le manga, le fionga, le minister, o le soifua maloloina, pe wha mata. E mawhaina, whai tātou, drug test I nei. O le tali, e mawhai. O mawhai e tanga luenga, susuanga wha sai nisi, o na lātou sa ilia, pe wha pe upsalo mia se tasi. E mawhai on wha tūlanga ile, tūlanga me tau test na. Le me muli, o le tātou laula au. Sa tau au tango si sila tanga luenga. Ai au fautua iei. Oe, a mai information I tātou tau la sea Samoa. E le fold men nei tātou tau la sea Samoa. O lo iei to mai wha nā tūlam tātou tau la sea Samasani ei. Le lātou te ilo uma laula au ese sa tātou whiolam tātou kiwai. A mata I nā susu enga mai o te fie whaari atu. Ia o lo whaso solo pe luma leo ina umo tātou lau ese. E mawhai eina maua lesi kiwa, herbal kiwa. E anga isa o e so tai malumtanga luenga ina ia pāsia lele. Aua nei la sia le medicine lea e protecta I ele. Ele soifo malolo ina ngase. Au le hepro, it's a natural herb treatment. Le mafuai o na maua lesi so ni sili mo le. Tātou fusosanga whasai nisi. Leo te lenga lau fionga I le konfitalai. O te whaleo ina pēa le nganga whawhitai I le neimtanga luenga. Mai lava I le sa amataina o whailangi le wholaunga I le. Te lenga I am tautu. Wha mo tau lo whale. E tau nu mai le fionga I ati la fono. E tau nu mai le tofai a seu. E tau nu mai nei a fiso. Blauli. Ia e langona le nganga whawhitai. O mtanga luenga nei pensau no sui. Na o tama wha naua le turu. Mai matua ulangona le nganga whawhitai ono le latou to mai. Ngā lue wha maoni, ma le tino u. Ina ia tau lau o le tātou wha moe. Wha mai se foi. E tasi foi tamari I a lupa manu. Sa tātou ngā lue whatasi. A le au ngā atoa le o le mtanga luenga. E manuia. O whai ula o whionga le whangwhitalai. O le wha moe le ua iai. O le development. Ua lava matotoe me tātou te research. Ma tātou vai me ua maua. O le teimine nei. Wa taulon tātou tilo I leisi la sanga. Ia develop o loa nei ufai. Na ia maweltama o ainga o tātou atunu. Mo li whaftai tele lau whionga te whono mo lau tō komiti. Whaftai mo lau o manoa. A malo, sa no lau whionga le minsta, mo le ia, wha mamama I nā tiri fo whingalo le mauta. Ia walawa tātou whalaputonga o le SROS. Ia, malo a whaftai mo le atina ina, a me se fo langa I luma. Le melo fionga te whono, mo le lafo. O fionga I le whangwhitalai, o te whaatu le lafo, ina ia whamaunia le whonoa ao le tasi pepa le Palemene lua tolu nu mela se lau maleiva, li poti al komiti o le vaenga tau le tamau ainga, I le pepa le Palemene lua tasi nu mela fitu, sifulu male fitu, ma le pepa le Palemene lua tasi, lua nu mela sifulu male balu, li poti wha le tausanga, ale wha la poti putonga o suenga wha sayanisi a Samoa, mo tausanga wha le tupe lua o sifulu male iwa, lua o, ma le lua tasi, ma le lua, pepa le Palemene lua tolu nu mela se lau lima su male balu, li poti al komiti o le vaenga tau le tamau a inga,
I le pepa le Palemene lua o lua tolu numela valu spun maleiva. Le ipoti wha le tausanga a le wha la potputonga o suenga wha sai nisi a Samoa. Mo le tausanga wha le tupe lua tasi lua. Halua, ele tu malu masa tuitea, pa pe foi sui fa le alili numero lua, fa sal anga numero lua. Siri pula fa maunia la foi fina ngalo esa no mele yoe. Yo. A vese le ai. Ua manu malo le yoe. Ta palo fionga minsta mo le la. Yon fong stelai o te whātu le lafo i nei whaamauni al Palemene, tadi al tātou malo e mese li poti al komiti o atinai. Halua, fionga le sui palemia, fa pe foi minsta o ngalu tele, minsta so fu malo loina, fa pe foi minsta o leo. Siri pula fa maunia la foi fina ngalo esa no mele yoe. A vese le ai. Ua manu malo le yoe. Ono, pepa Palemene lu olu tolu, numero selasu lua, ripoti al komiti al vaenga tau te mau ainga. Il pepa Palemene lu olu tasi, numero ono sumaleono, ma il pepa Palemene lu olu tolu, numero tosu tasi, ripoti fa tausanga al pulenga o tangata ta whao mai mua mai papo. A Samoa mo tausanga fa tupe, lu o ta siva, lu o, male lu olu tasi, ono pui tasi, pepa Palemene lu olu tolu, lu olu fa, numero lua suriva, tari al malo, il pepa Palemene lu olu tolu, numero selausu male lua. Fitu, pepa Palemene lu olu tolu, numero selausu tolu, li poti al komiti, o vaenga tau te mau ainga, il pepa Palemene lu olu tolu, numero fasu lua. Li poti fa tau sanga mtanga luenga mtau tau vai fafo, ma fa tau inga, ma tau sanga fa tupe, lu olu tasi. Fitu pui tasi, pepa Palemene lu olu tolu, lu olu fa, numero lua, tari el malo, il pepa Palemene lu olu tolu, numero selausu mal tolu. Tu le mero fionga te fono le komiti o vaenga tau te mau ainga? Lo fionga le fongfitalai o te whātū le lafo. Ina ia whautangia e le fono au li po te lua al komiti o le vaenga tau le tamau ainga. O lo tu ina tuai ana sa ili linga, whautuanga, mai unga fono. Alua sui manu ma sa paitea, wa pia fo sui fo lali numero lua, wa sal anga numero lua. Sili, la fa maunia lafo e fina ngalo e sa no ma le ioe. Au ese le ai, wa manu malo le ioe. O ta pala fionga te mai Palemia. Lo fionga fongfitalai o te whātū le lafo ina ia whautangia e le whono wao. Tari an malo e whātatau i whautuanga o li poti e lua a le komiti o vaenga tau te mawainga. Halua, fionga sui Palemia. Siri para fa maunia lafo e fina ngalo e sa no ma le ioe. Au ese le ai. O manu malo le ioe, valu. Pepa Palemene lu olu tolu, numero iwa su valu, li poti al komiti o tu la fontu mau. Ta opto whinga palota, ta sanga ma to whinga whaafai, il pepa Palemene lu olu tasi, numero fits furu. Ma pepa Palemene lu olu tasi, lu olu lua, numero fasu valu, li poti fa tausanga mtanga luenga al Palemia, ma le kapeneta mo tausanga fa tupe, lu o ta siva, lu o, ma le lu o tasi. Valu pui tasi, pepa Palemene lu olu tolu, lu olu fa, numero ono su lua. Tali al malo, il pepa Palemene lu olu tolu, numero iwa su mal valu. Iwa. Pepa Palemene lu olu tolu, numero fa su luono. Li poti al komiti o tu la fontu mau, ta opto whinga palota, ta sangam to whinga whaafai, il pepa Palemene lu olu tasi, numero se lau tosu maleono, ma il pepa Palemene lu olu tasi, lu olu lua, numero tosu riva, li poti fal tausanga, ale official komsina su whainga, mo tausanga fal tupe lu o tasi iwa, lu olu o, ma le lu olu tasi, iwa pui tasi, pepa Palemene lu olu tolu, lu olu fa, numero fitsu valu, tali al malo, il pepa Palemene lu olu lua, lu olu tolu numero fasu maleono. Se furu. Pepa Palemene lu olu tolu, lu olu fa numero valsu luono,
i poti al komiti o tula fontu mau, ta au to whinga palota, ta sanga ma to whinga whae, i le pepa al Palemene lu olu o toru lu olu o wha, numero sifuma le lua. Li poti whaltau sanga al komisi, o ngā ruenga le malo, mol tau sanga whaltupe, lu olu o tasi, lu olu o lua. Se furu pui pui tasi, pepa al Palemene lu olu o toru, lu olu o wha, numero se laus ruiva. Tali al malo, il pepa al Palemene lu olu o toru, lu olu o wha, numero valus sifuma le ono. Tu le mero whenga te te whono komiti o tula fontu mau, tau to whenga palota. Mori whamalo lau whionga whongwhitalai, whamalo pale, whamalo wholau. Lau whionga whongwhitalai o te whātū le lafo. Ina i whautangia le whono au li poti e tolu, al komiti o tula whono tu mau, o tā upu tau whenga palota. Tā sanga ma tō whinga whawai, o lo o tu ina tuai ana sa i linga, whautuanga mai unga whono. Paluaina e sui ngā ngai maunga lua, ngā ngai wha maunga lua, whapea whaleata, numero tasi, sili, para wha maunia le lafo, e whina ngaro e sao nomane i oe. Au ese le ai, ua man ma lo le i oe. Tā pāra whionga tu matai Palemene? Ua whionga le whongwhitalai o te whaatū le lafo. Ina ia whautangia e whono au au, tali e mālo e whaatatau i whautuanga o le ipoti e tolu, ale komiti o tula whono tu mau, ma tā upu tau whainga pārota, tāro sanga ma tu whinga whawhawai. Whalua, whionga sui Palemene, minsta o whaatuanga, whainga whaiwa, sili, wala wha maunia lafo e whina ngalo e sao nomene i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. Ia, o le ua mai a whautangia e whono au li poti e lima. A komiti wha Palemene, wha pefo i tali a tātou malo i whautuanga a komiti. Ia, o le amanoa nei o sui, ia, mo se, ia, whina ngalo fwoi a wā tātou li poti, wha tātia la loa whono. Oi, ia, malia lau whionga le te ili tua ngai, le ngalaua, mumo mai le sā, te mai tai la, ia sui te mai tai mai, ia, lai tu al motu. Ia, aftai lau whionga le, whonga whetalai mo le amanoa, ia le a whaise manatu angai li poti a le ona le lima tato li poti le tal no fatas ia ai fia whaise manatu le li poti o le mo le pulenga o tangata wha mai mua mai fafo i tausanga ia lua whesuiva, lua whelua sifulu ia man lua whelua sifulu, lua whelua tasi o le hanganga i o le whawhetai le komiti ia mo le li poti mai e ma le au ili ina atoa o matafa ioi ia o ngā luenga na ausia ia e whapea fo inisio lu i tau lo whea ngai ma le tātou ofisa lea po tātou matanga luenga o le nganga whawhetai o lea ua maa ua tonua iai i le li poti komiti ia bainga ia o tātou stimulus package. Lea na avea i la tātou fisosoani i le bainga ia o whatan malo. Le tā ua le sifulua te simalifitu miliona. Bainga tupe na tutongi atu ia tātou polkalame. Ia ai whapea fo i le si miliona whaalawi loa. Ia e tali atua ia whianga o COVID sifuluiva. Ia o le fo i atoe maua mai ai. Manisi fo i fisosoani lona lua. Ia sa fisosoani e mo tangata whai ngā luenga lea whapea na whamalolo mai ngā luenga i lewa i tau. Ia ono o le whamai o COVID sifuluiva. O lea nganga whawhetai. O lewa ia tui whautuwanga. Ia o lea e matango fie le tali mai ale. Official tamai te pule. Ia o le tātou official tourist. Ai mai sea ia tūlanga ia o mea tau tupe. Lea ia le whautuanga lona lima lea ina ia whaamauina ma whaamanino ma nia se singa. Ina ia mautinoa ai o le lei ma mulimulita ia. Ai a inga fisosoani nei al malo. Whawhetai le pūlenga le tourist. Ia
mō le tali, lea ia le tauala mai le tali mai al mālo. I lo lātou tutuli loa pea, o le au mai o ripoti nei ma li siti, e wha maonia e wha ngā ino nei sosoani. Ia e me se fo le komiti wha foe, mō le asia o le wha ngā ina o nei sosoani sa abatu, ia tatou whaltel mālo le vai teimi o whea ngai ma wha ma. O le anganga whawhetai nei vai tau le si iti o le o tangata whemalanga o le te le o la mātou mai tau le se senga whaalau i loa wa iai. Le matanga o fio whaalau i loa, i whaalau loa ina Samoa. I le nei vai tau i ngā rue ngāle. A le tatou ofisale o turisi. E le ngata fo i lea. Mai tau wina lamba le whaale leia. O le tele o whaltel mālo. E asi atu i ai. Pe ui ai na o nā asi na o sina a whaitu la. Ai o le nganga fia le nā. O le toe rebuildinga. O lea i tūtino. Po le vaenga lea o atato atina. Pa wala ofisili le fia whai. I le tūlanga li poti le ala o te lenga i o le nganga whawhitai. O le tūlanga le tato paka lea i o i a ele. Le sa halua i le te le utupe. A leo whapelo ua whamatu watu ntanga luenga o whatoanga mwhainga whaiva. Ia e peo se fesili po o ala le whamui moenga. Lea o le a whai i le paka. Po le a fuafua loa mo ngā luenga, le matanga luenga. O whatoanga mwhainga whaiva. Po le mea o le a tuu ia lātou te whaatino ina ma whaawa wina. Ia fuafuanga, sa fuafua. Mo la tātou paka lea i a ele. Ia, manau na lua lau a fionga whangwhitalai. No o mai lela tātou li poti lea o le matanga luenga o le mai whafo. Ma whaatawa inga, lua se fulu, ia lua se fultasi. O le e mai tau atu i whawhetai le komiti, ia ai se foi le tali mai. Ona o le tūlanga lea mai tau ina i le matanga luenga lea. E a mai ai a lato li poti i tausanga uma. Le lava o lato o whainga luenga. Le fo ila wa mai e ia whautuanga. Ia maua ni wha manu ianga. Mo le au whainga luenga. Ina ia mawhai ai o na whaatino i a lato ngā luenga. E me se vai teime o no lo fia i le tunu. Ini wha lave ma wha ma. Ia e whawhetai. Mai te watu le watali le malo le a sila ia i le tūlanga. O na mātou te mai tau wina fo e mātou. O le whawhita uli lawa lea e whea ngai pēa ma le tātou ofisa lea. Ia o le anganga lea o le tūlai. Ia tasi whesiri ma le anganga whawhitai li poti, whawhitai komiti, whawhitai mo le mātou a manoa. Alo, sao noi, lau whionga le sui. Tamaitai mi ala tau sifo, ia whawhitai mo lo sao. Li poti tātou komiti. Turai mel sui o ai maungan mo tas. Whionga whangwhitalai e, mole le ngang whawhitai le vi poti wa o pean mota. Fi whaise manatu mua le komiti o vaenga tau le tamau ainga. E mole le ngang whawhitai te teifono e mesi foi o le whaururunga o le foi a tanga luenga. Mai mua mai whafo tangata. O nai whautuanga wa mai e watu ese e nganga o le whautuanga lua i mua meo tau mwhainga i mua meo mataanga. E mori le ngang whawhitai o na ua a whea fwoi tūlanga ia i mataanga. Ina ia, o le whisili la le tu inatu. Ia ona ole, nei fwoi tu malo tele o mataanga lo i tua maota. Ia ele mawhai o nga i ai mo meo tūlisi pia. Ia ona leango au wala. Tu malo ni o vai maunga tele o le papa i ngala, o le papa soifua, o le papa whaatua tonu ngā tamba. Ia o titi atalanga, papa i titi. Ai whalawalawe ele mawhai na o iai. Ai langa longa ina le tu malo o lo whangwhitalai pia whapea lai whai ele malo e ala mai le matanga luenga au wala e o iei mataanga lea lo o i tua o neis fo i tu malo e mo le lenga whawhitai. Mo le whalenga whawhitai le tu malo le ofisa o tūlisi le o pose li le o lo whamanuina pia le nei tu malo lo whangwhitalai i meri o lo o awina mai. Ia mau atu whawhia o si o matou whioanga. I mau ina i tupe
e ngata foi o atu fioanga ia e o foi ala mfana o nei tu malo se siva e teme tanu ele meli ma siva tu fafo ia sa mai teme e siva ia e mole lua fele ele de 5 minute e langolango ina le tu langa le komitio tama aing te fono luna lua le mole ngang fa tai le pote komitio tu la fon tumbau ia wa le fionga te fono ia me se foi komitio ma le fionga tu mai tai Palemene o le whanonoanga o le nei suis fono lau whionga whungtalai a sisila i le lipoti ma le nei komiti. E pe tōru pe tō whāsu i le o saini i le lipoti. E pe o whanonoanga na o le maotal nei e te tau na saini uma i a suis fono wa au tasi i mo meo lipoti e tu ina mai. Ia le maua, ia ele o tele o sui e pe tōru le o saini ai. I lango nei whanau noa nei suis fono po me te le lipoti, po le lango ino le lipoti. A le whautuanga o tuina mai tau lipoti, whautuanga lua. I le tūlanga tu e sila i mo mea declaration form, whaina le tau nu mai mlai wālele. I le o pose lilo sila fia nei maota a tātou a fio atu New Zealand. I e pe tātou atu na le custom ai, whawhelo ia tātou, siakilau pepa le custom, na e tu e sauwhela ia pikilau atu, pau ale mea e le se immigration. Pero mea le tātou ina ia e fio fo i atunu o Māori alatu, o le staff of immigration, in whapena, e o whatemi taunu mai, stamp immigration, in toi o mai fuela ia whatoa maua tiute, ia e pio le nganga le na i le form le whatino, o lo ia i whasa moa me whapena, ia e pio le whautuanga al committee na ia tu e sisila le form, ia e sisila le form lea, a le le ia le whatino ina le form lea, e maua oma o tātou tangata e fo i mai tonu, ia maisi fo i malanga atu i whafo wai, o le au ngā fo o le form lea, po le declaration form lea e whaatumu. E maua i fo i nisi o tūlanga i o rata, ina i o tātou tangata i e, le fo ina mai le samtalanga i o atu i whafo, e o tātou tamā matutua. E maua umala le form lea pia whaatino, ai watu whai maltau sanga nei tu malo, pele i sisila whainga malo i se tasi fo o se wha malu. Ne mawhai fo i ona pio tātou waitua, a pia ale immigration le taimi ia in whawhi tauli, ai hendo umai le custom le area le taunu atu, o le tūlang fo e taunu atu i whafo, te le fo nai tu e malanga. Ia e whapena e atu, a whasino mai pe ini mea tiklea, i na o ala i el vaenga le Green Lane, i ai oisi whapena, i ai pio te talo nai e watu e le Native Committee, ia olo o le leile, le form le, wanga nā nisi tutu ungai i le awini i le whautuanga lona lua le nā, ia pio nai manatu la iti nai tu inatu i le committee, ia malo fala lava lo fionga fongtelai. Na lo whaftai, alo sa Lo lo. fionga. Ia, E mo sa no. ia. Oi. Ia tu le melo fionga te tu ngai lo, tu mai le no de. Tu ana lo fino lo. Lo whionga e le whongtalai. Au te tule at whaia au e langolango tau whainga oma o whai ina ia atili to tele ai ia matupu tangata sis mai. O le ati nai pitu tele lea i ati nai umalawa tu whatas. O maua mai ai le tātou Foreign Reserve. Ia mafsosani fo i le tūlanga o le whatupulia o isi prisenisi, maisi ati nai tangata o mai. Ma whaalua la tupe Samoa nei. E leo se tūlanga whaingofie lau whionga. Le amatmata mai o le ati nai nei. Leo te manatua. Tau mo whainga sa iai ma manatu sa whaalia. A mata mai le teimi whatu atu to tasi tato. O manatu sa iai. O le ati nai nei o turisi. O le ati nai le tauna lau e se mai Samoa. O le a whaina e ana tū mana nganu. O le a maitanga te whafo. Ma tumu Samoa nei. Matili ai o na anga i lunga tau soifuanga. Mai nai ua ina whaiei le tātou le ata. Ma tātou tau vai, tau sanga e whi salau fitas.
I whaalinga ata na whai ale I whai Singapore, ale Pata Conference. Na vele le tātou wata. Ale ngō le ata best kept secret. Ale nganga atoa. Ia walawan I whaaliali Samoa e tunu I whafo. O se mea lilo e te tono fiufi mana nā. A tātou tū, ma tātou wanga I whanua. E na nei te ua a whaina. E to tele tū maa nuu a tangata o mai e tā whau mai Samoa. Nei ua e na tusi mai lesi tangata. Fia whaison whaten malo. Lesi tali. Sau loa le whai business nei mai Amerika. Whatala noa. O mga ao ke kusi mai o au le retired official. Wa usau o te whaalu o tupe sa teu. Whaiaisi no te mai whale o te nofo ai mo woti ai I le Pasifika. No tusi mai ai atu no umal Pasifika. Islands. A kasi ale kung ele kaliako o Samoa. E langa ngā ulele mai ai silipe ai sa. Ai sa al menga le kaliako ai. A tali il whaururunga o le tatu turis. Sao. No muso te tari atu te le mana o tanga te pe o tau. O le a whaina tuai. Le matu best kept secret. Le venga le vangta lai. O whainga tāna sa whawhenga im tātou. A lea ua tamwhai a. Wa ngai lunga ia le tamau ainga o Samoa. Ia e mai se fo'i ia le tūlanga. O tangata asea si mai mo mai. O le melea e mauti noa. E tere tangata e fia asea si mai. E iai le whawhitauti. Whawhitauti telea. E le lava mea e whaaluele teimi o tangata I Samoa nei. Nono wenga a whai sau. Ai le lava ni me whawhiawhia. Ia, e o ta auto e le SM Samoa. O tue ngā tangata na le turisi na a one-day tourist. E le au ngā mo tātou. Tātou te mena o le turisi e sau. A toa le vai aso I Samoa nei. O whaaluai le tupen sau maia. Ina e mwhaifoi o na sia tu savai. O le mafuanga toa na. Le te lea tātou whatosina I e whai. E nā lai o na whai le festival. E whaalawi loai. Ia tātou tūmanga ia le siwa o tā mawha. Mea umaia. Whaaulele iai ma le tātou atunu. Mama. Mai o mai tangata whioai. O le tala le ave. E piko mama kua Samoa. Nei lo isi atunu o le Pasifika. Me ia tātou tam whai. E whai. E na ia whato sina mai e tangata. Pa umi taimi na nofo ai le. Lau whionga le whongtalai. Ma whonga nan whai ei le. A fuafuai fwoi le pakalea e ia ele. O se fuafuanga. E pei fwoi na whai isi atunu. Ia whai ei se whatoanga. O la au SS, flowers SS. A whai e tolu se fulu I tua ngā aute. I Samoa au mai umai ko ngā auke SS. E te tō se vaenga. E vaenga o le paka. A whai fo e eila au manongi. Fo e le whaingo le ito le po. Au mai la au manongi na e te tō I wha manongi ato ai le paka. O se asa ato e vaise si le oli. Au mai ma le oli pe a whai o maua. E ele upu o le maoka ngā oli. Au mai ma le asi. E pe on si o ai o tātou whale. O le whale la wasi o le asi e manongi. Ko ko o mai ia la au manongi ia.
E tai pe ona fai I New Zealand ia pani mai se tunu e ia to fa to angala au fa pe. A wakula ia turis. Kaya loil malongi esele ia. Ia mawhaini ala to iala ki tonu whio iai. Whio in ta vale fo ia ta vale kapolo. Whio ia ki tonu. Ma le ano mau mea mwhainu whai iai. Whai iai ma se artificial river ki tonu. Pei fo anu whai isi atu nu. E mawa e mawhauwhaunga whai iai ma se whaletele. A umana whio ai ia ni tangata I. E no maile no whanofo ma whaila tō kofi. E no ai se whangpia na ngā osi maile sros. Ai mai sala mo meo o turisi e o mai I vātitele e o mai. Kau reingi mea o iai. E komo pase ka lau uma tātou tangata ia. E le luas fulu eka wa uma o na whau whapitoa. E iai uma la au ese titoni. Ma whawhongana na lei o na whamaunia mail EU. E na ua o maile lato whawhisili I Pasifika. Pe iai ni poloketi e whiwhai. Na watula ia il poloketi la. Na Samoa tali il poloketi. E la il tulanga la. E o fo ila e savai. E me umai e wha aurere iai lo tātou tunu. Dau whionga ele Fonotaga. Ano o mai lea ele vai whafo. Le mtanga luenga le vai whafo. E iai le tātou ia whituna inga, whai mamalo I whawha pe Australia. Whaula lato whale lei, mai Australia le tulanga I whau ai whoi le tātou hai komisi Australia. Toi titi ato le luas fulu tausanga, o tūtua le tātou whas whanua, e Canberra, le whaia, e mafuanga. O le ala walai o le o whafsili. O te whia whisili atu. I le tūlanga al whasalau eka lea tātou maua. O whasalau mai whatala noanga al senate. I tutuila. O lea ua toa atu le tātou malo. Lea I masesi o ilo le mea. O te whia whafsili. Se a maina se whaamamana manga. Po o se tūlanga whapea lea ua whai. Ina ia manino ai lo tātou atunu. Manino ai fōi a Miliku Samoa. Manino ai fōi whalariri. O la tūtua mota ia. E ala ona tāwe a tāu mele lau whionga. E leanga ua levang whawhenga ia mpurwhanga. I mea tau whanua. Ele o nu. E tua mota I whanua nei. E le o se mea whaingo fie. Ai mai se whasalau e kai o mai nei. E lei se upu mai le malo. O lea fia I loa Samoa. A tonu fwoi mwhalea lili. Po lea le whasalau e ka lea. O a tu unga na whai. E le te tau fwoi o na pong sa Amerika Samoa. E le te longa o tato uso. Tato uso a malo. A te tau o na manino. Wa kele mea ia whale kongo kule mai. Ai le manino. Lau whionga le Fonotaga. Ia, ale ala vai I lau. Te mai angiangi. He whatali se si o avano isi pepa I e whasol mai. Lo, waftai. Ia, tula mai lau whionga le te whono. Tamau ai. Whionga le Fonotaga. Pamo mule a, si mera titia. Ia, tula mai lau whionga. Tuiman. Analo. Ia, sabi tula vai le. I le saunanga le. Abai mongo tas. Ono le sa ta wai e le fiati fusi olo nga le olo tofu I poti umale mota e sui o le komiti o le sain yo ya ole e sa wai ma o le nei sui ya a si sila la fionga le Fonotaga ma po yo le mota numero tolu tau le manga ole
o le ngal komiti. Watoa mata le ngal komiti la solo no yulai lo suto. Wa watoa fili la solo fa o ke topa. Le mfai ona usaini le pa fa o tele I le tetal no indole o le poti. Pe yo le fa mal manga na la na le o e fa mo al monte sa no al sui. Mal fa lo. Malo fa tai. Ia. E fionga ainga le ia le finanga lo le ia. O le voi ma uere o sainia le sui o ali pata tupa I lunga. Te mai tau te mentu ina mai pepa. Ia o tatu ia in malanga fo ile sai. Ia le la sa le faina sainia li poti le atai malanga fa lo fa tai. Ia ton leo manino sui malu bai bango no tasi. Ia leo manino le ai tu la ia tu le ripoti le o ele o la ua le ai e se le ripoti le tu la emaila o e su e komiti le ia e le tai fono nei komiti ala uofo o te apeato ma fui ono pe o le vaenga na le kopi le e pe e se le sfele si ripoti na te le sei nei e sfele si ripoti le ta o le pele o sei nei ia o le atalia tu tai fono nga mangingo leo lau fionga sui malu tu lai mai la fionga tai fono te mau ainga ripoti lua tai lau fionga le fonfetalai mo le manoa to fai la tu sa tu lai fo e tu sole ripoti fo ia nei komiti ile tulanga ile pakale ai atele manatu le ua malama le ia le saunoanga fo ia le taita ia le tuangai ia ile tulanga fo ina ta oto ia ole ia ile poloketi sa fata oto ile pulenga fundinga ia malefisoani ia le malo peitai ile mo li mau fo ia le komiti ma le mtanga luenga ua le mafai le mtanga luenga ona ua faale tonu le tupele mai le poloketi lea ua le mafai fo ia le mtanga luenga o nga serve uma paka ia ua lai concentrate la to le waterfront ia matua o le fale o le malo ia ua le mafai ai o nga keita le paka le ia tele le lalana na toe talasanga I matoe tu wina I lalo pasi al kapineta le na fui vai tau le toe tu wina I lalo le paka lea ia I lalo le mtanga luenga o fato anga ma fainga faiva I le msalo le ua manino le tulanga le saini fo ia le foi tau mai tau atu pe o le si komiti le o saini ana sui ia o komiti le ni ia na saini a faia le saini ia moni le sau noanga foi sui mamalu ia ua malanga o lo malanga tu ua le atu nu ia po ua fata o tolia fo I ngase o le tino I le tulanga I le o le tasile o fautuanga mtanga le komiti tulanga I le pulenga I tulanga I o mataanga asisila la o fionga I le fonfetalai ma le mamalu o le palemene o le tele I o mataanga I tono le atu nu po I volen sau noa le sui o mai maunga ia ele o malama I alo mafana o le tatou atu nu fa tai tai ngola utala na failina I le mtanga luenga e tai pe o sava I le mele sa fa di wai le tu spaia tatou te pasia I so le atu I sasa e o mai sisi fo I luma o le mena fra li wai le tu spaia au I o lo ia le fatu le na mfayon tatou lo fai tau I le ngana Samoa le tau toi I ai le o mafai ona ia ni fa ilo e loa e alo mafana o le o I tonu na whaali waile a fionga pa ia le atua ina ua sulungia Samoa I lona malama ia tai pe foi la o le papa le whaatol tolonga tama ia le papa I ngala ia e moni ona la ua tu matia ona la ua ia onga ia e ofo le mea na wha mawai ai na awa I o tātou tangata e whaunu ua se meo pai tafe I tala whatai le fautuanga na ave ai a mai nai statues foi ngai o le wai ia tatou tisi o le tono le atu a mai e faatutu ai ia I loa ele alo mafana o le atu o ina fa ma vai ai Samoa e fa unu ua atu ona tangata ia mamau ai pe ia la tau o le mea le tau fai atu le baanga le ina ia mafai ona pasi le information I te ua atu le tatou ua ngatu pulanga ma generation ma tatou ua ma le information le ai sa te tau ona pasi e whaafea ona pasi e tilo ta mai ti statues ia o le mea na iai le toi ino maali e toa tu lau fo I tupo le atunu o mea na iai e talaanga o le atunu na mafua ai pi o le alana o le fautuanga lea
Ia la ua ta oto i le whionga fo ia to da fua mal pa ia mta ngā luenga. Ia le fautuanga e so ani fo i le lato ngā luenga. E whaalau i loa ai ia Samoa. Ia malona nu wa tau nu role meli na pa wale me o ia o na utai le museum ia maunga i tā ngole. Me o lo ta oto ai ia le to ino. O Stevenson. Ai pe o isi nai tala anga i o le atunu e tā ua. Le na leo na ave le fautuanga le ta nga donga fautuanga le immigration na o fionga se taimi ona tali leo le fionga fo i minsta o fionga ia ia ai mana ia tele fautuanga le fionga talo le wa le fionga taita i le tuanga ia le tulanga le fanua fo le pe ona sauno salo lo le fionga tamai tai Palemene se taimi ona ile o tutono le lipoti le finanga no sale se taimi ona tali foi tau le fionga mai tai Palemene o ia tonu ia e anga ia le mta upu e pion siningia ia e pe o se tali foi tau le lo fionga fo fitalai manuel fonos alo aftai tu le mero fionga te telefono komitu mau tu la fontu mau ta to fenga palo fionga le si mea le ia malia lo fionga te telefono tu la mai lo fionga te telefono va mole a polea tonu le tulanga e so finanga ele poti nei ele o saili ato ai suel committee. Ele leia an fa manino mai tono la tu le poti. Po le ale mafu anga le saini. Le nga o mai seri poti tonu I ai ni fe se inga. E ton ma mlama motole nei ele mafu anga le saini. Le o mau le finangalo fa alias tu le mero fa le o fiona il fon fiterai. A o tatou se mata upo le fatulanga ina o faaofi mai o tatou lipoti pe ona tulai mai taitai o le tuangai pe le foi ona manino na fatatia felafala inga i lunga o lipoti ia e fai fataitainga o le tatou felafala inga i lunga o le talo tupe fala o tele i fai favai al malo ai a mai tau e lau fionga mal mauta o le tele o lipoti nei e tala noa a ngai i le whaatinonga o ngā ruenga, amata ngā ruenga, operational. Ia, o lea e lo mai tau atu. Mua, e whaalawa i tele atu, ia saunoanga e se mai i mata upu o lea mai li poti. Lona lua. Ia, o lea foi tatu tala noa i tūlanga whenga whawai. Atonu le hafaina lea, wa e so se mea i ona whenga whawai. Ai tau ina manino. Oe lea i le tai o whelaflafoinga. I runga o li poti. Wa lea o lo i le li poti o whautuanga al komiti. Ia, matali al malo. Ai pe lau i tele atu. Whailam whataitainga. Le mta upu lea e pesiri mai el taitai o le ituangai. I le whasera weka. Ia, la sauno mai ia taitai fono le o ia tono lipoti. Ia so tari pupu atu ia, te leiro fo ia uname. Ia, e tau fo fu na inga ale fiangal Palemene o malie le tali wa. Ia, e tau fo le saunoanga tomata i Palemene, e fa ton fo lau fo tatu tanuanga i tatu lipoti. Ia ono lo tu avano atual no fo ina ia e o fatasia finga fa vai fautuanga ia e pita ia e nga fo ile fautuanga o tuina mai ina ia nga sa opera tato o to finangalo ia ma tato fautuanga tato di poti fengo fi fu tato nga ruanga to no lewa wa mo menino mancha ruanga ale taitai o malo ia le fo wa man fautuanga ia o le fo wa mal talio le ta ple sala nga taitai le tuangai. Ese me lo fionga toga. Ma tai Palemene. Fionga le fong fatalai. Ese me lo fionga toga. O il sei nel comiti. Ia o le fia ma o ton sei. Tu lai me lo fio pe al comiti le tu langa le sei sa no le te fono. O na ma fo lo forma tatu mot. Tu lai me lo fionga le. Whaftai lo fionga fong fatalai. Ia e manatu li potine e tolu ale matou komiti. E tasi li potine whaali e finangalo. E tō tasi foi de sui i sa whaali lona finangalo.
ai e whapitoa le li poti le amtanga luenga al Palemene. Se vanga na i fo le tua lalo le fionga te tai o le tua ngai. I o le a whasol solo atu e le tadi. Na la ngā le a fionga i le sui malu mai le vai maunga nume le tasi. Ia le vaenga o le saini uma o le komiti le li poti. Le leo no ufa manino atu tūlanga lea. Le vaenga mua o lo iai le sui tai fono. Sa o mia e le tō whāle ngoa matua ia ale o lo ia le li poti o nai saini. Peo no tau sila fia le taimi lea whatoa a mata li poti. O lo sui tai ia le tō whāle ngoa matua ia ale o nai saini. Whaasolo mai ai lea le tō whā ia tea, tō ala peato, tasi lea sui o komite le o saini. Taimi lea nau o mai le tusi ia tea. O a ua le sui tai fono o komisi wha Palemene, a le tai fono wha ma vai. Na ave fo im wha awa ngā i le fonga fitalai o le tai fono o komisi. O le ala leo le saini o le tō wha ia tea le fionga le tamamatua, le fionga le li whaipule. O na le mafuanga le taimi tonu lea na wha ma vai mai ai. Ma ua talia le wha ma vaenga. Le ala ua sui ai le taimi i tua nai mai o le li poti. Le ua wha awa o le tō wha ia fo i sala le mātonu no fuai. Pei foi la ona ye te mile al to fa ya fu yono tenina fa malulu atu sa fata fanga sengase su yus fondo tulanga lea o le to fa ya ono po la wofo e lo seini lipoti sa fe ngai mamalanga fa le malo le vai te mile ma le fisu ya inga lo tu mawe nei le o se e atu le sunga ya maulolo ta vita amos e fai mo mato sui tai fono filia pei foi ona mato nga lue malto male fionga ya ono polo au so la male malo le o sui ai se tasi o le komiti ia le sunga ia i ono se tasi o la un fausia o fa manga le o le sengi o isi o komiti ma le fesui ia inga sa fai e komisi ai le tulanga le fautuanga le numela lua o la mato fautua ona e tāua te le lo finga te fono se tu le mai pe le family ina lo finga le ai o le nganga me se o sui fong fetalai te mia len tu la ia e fa manino sa tauna mai le forsanga lea langa ia mai e mai tau umal Palemene sa tauna tau mai ana forsanga ma fo anga e ina le sai nisi ale la fatu atu le walanga atu per fando no anga lana e foi manatu nei komiti ia le pe fo fa longolongo ale ale sui fai pule nisi wa sui ia e tailo pe a sa mana ole e lo taita vai vainga o Palemene ale nei fo ngai o ai tofia ile komiti ma le komiti e pela e fate ia ni taiao o le wei swinga al sui fong fetalai ia per fanno no angale na ia le ai manino o le wa maua fina ngalo le sui ia wa e si fia fo o le to la ro ina ni tato a fautuanga mani le wa o tu te feita wina ia ai fa tai mo fautuanga o le wa maua ia le foi wa fa fo mai te telefono komite tas e tau foi mo la ngai lumnai ia e tu la mero fionga te telefono fa o sana faftai le fionga le ri fai pule le ai ona e tato tu la fon tu mau le on sfumba le on a saini ale majority o committee o le tali le na ai afa pe fia fa manino tu langa le saini ale o tali au te telefono le o tali o le vaenga o e sau noi nel vaenga on sfumba le on tu la fon tu mau fai tau le ia mai manino me fo nai le o yese foot no to la tu lalo awa ala ngala pe o lo fina ngalo le o tali manino au te telefono hui o lea se ese nau mamlama lo fina ngalo o le vaenga e lua o le fautuanga sa tu ma fionga fetalai le longo bali e sa noanga ia pe ana fai atu sa ta taulanga fainga footnote lalo ana li poti e tufa mai mo tale nei e tau ele le saini langa e nau tele le sui le nei le usaini o la usaini we i o ina ma we amana ina ma ua tu lo fatu tuanga ai le saini ona masa salo le tele o lango ina le lipot ia o talia le nganga al faftai lo fiona funtalai e nga foi me e langa ma tu tato te mafo fo atiri e lumanai ia e faftai mo fautuanga o le utatia mai ia la va vai pe mo le ngai lumanai tu lai mai lo fiona le telefono ia ngai lo to ripoti lo fiona telefono ia malo faftai ia o talia tu la fon tu mau e ta ia ngaluenga tato mot fautuanga e lua faftai il fautuanga sui malo le vai monga no mel mo ia o tulanga na le la tu fautuanga ina ia mafai ona te wina per tato ngana mal ngana fa per tania
ia ua tātou declaration form, le arrival form, le departure form. Ia ai mai se o tātou tangata whemalanga i le māmalama i le ngangana whaperitania. Ar tūlanga la tō ia o le whautuanga le tuat malisi vaenga le avatua le whautuanga. Pe ua whai tele sina matani ni I tele o whamtalanga lai lunga le pepa, a whai o whaafonga mai lan tanga ruenga, ia o vaenga nā lena ta pena i le whautuanga, mo le anga I luma, ia a onisi vaenga uma, ia whaftai o ne leini whina ngalo na la ngā isi li po te lua, a le nei komiti Palemene, ia ui lea, ia mo mori fo le whaftai le mātou komiti, I ua fo I leo aua I nei nisi, ia a le ngangana e tasi, sa mātou sa ilia, sa ililinga mwhautuanga, ina ia mapu atu ina atu ai o le lipoti. Ia wāri whina ngalo whālia o le tātou Palemene, ia o le whai unga leo le lipoti ma le whautuanga le komiti, o tu ina atu le Palemene, e uen tō tasi sui whālia le whina ngalo, a le nganga whaftai fo, ia wō tōtalia isi lipoti e lua le komiti, ma le nganga whaftai lau whionga le whungwhitalai. Malo, whaftai, sau noa lau whionga le te telefono. Ia, o le ua mai tau atu pe ua. Ia, sau noa lau. Sau noa lau whionga te matai Palemene. Whaftai lau whionga mo le avanoa. Ia, mai tau malitoa ia nisi fo I o mauna au mai sauna ngā sui. I lunga o tātou li poti lea o lo tātou whelawhalafoa I ai. E pei e lilifa ia whinangalo whaalia I le tātou tāngaluenga lea tangata tāwhau mai. O le o nai whautuanga mo le ofisa o le vai whafo. Ia whapea fo le ofisa o le Palemene ma le kapineta. Te manatu lau whionga le whungwhitarai. Le awa manino le tātia o whautuanga matali. Le foi la ua saunoa ia taitai fono. Ua saunoa I le atoanga o mata upuna la ngā mai. Ia e tusai ma le tātia ai o whautuanga matali ale malo. Ai nalo u fia whapura atili. I le mata upu sala ngā mai e le taitai o le ituangai. Ia, ai foi ai mo me foi o le fake news ia le tūranga le o le whaserau eka. Ia nā le paula vai e tātou a whanua whaafisuia pēa ma tātou uso I Amerika Samoa. O lo o iai le whanua I tāwhuna mo le tātou ofisa. Ia, ma lewa whaamatuu ia le whanua I mota mo Amerika Samoa. E le whaapoponga o lewa whiutanga I nei iai. Ina ia maua se avanua e la talata I le wafu I tutuila. E tuuai se fale teu oloa pea. E fisosoani le whealua I atu le tātou ba ai le vāo o motu e lua. Mai o lona winga la alua ia whanua a tātou I Amerika Samoa. Ma le la ua fuafua iai sina whaupoponga la I titi mota. Ia e whaatutusai ia whanua ia mō ngā ruenga whalemalo. Ia, sa mātou tali atu lea ma le whaaloalo. Manuia le fono. Ia. Ngai le whongotalai. Tura mai lau, whionga te E tawal mele, o lewa bua mamlama le sauna al Palemene. E leo se fake news lea sa o talano atuai. Na o whalongolongo whilawhilafo I ngā senate. O ta wai mea. A whaila al fake news le senate. E leo se fake news la o whilawhilafo I ngā malo. Tuila lea e leo talano e uma el whamtalanga. Lawa ye le whasilau e ka lato whatoa. Alo, whaftai, ia tono leo manino le vaenga. Ia, tura mela whionga te telefono. Au whionga le whongwhitalai o te whātū le lafo. Ina ia whaamaunia le whonoa ao le tasi pe Palemene lua o tolu nu mela se laus fulua. Li poti al komiti o le vaenga tau le tamau ainga. I le pepa le Palemene lua o tasi nu mela ono sfulu male ono. Ma le pepa le Palemene lua o tolu nu mela tolu sfulu male tasi. Li poti wha le tausanga le pulenga o tangata tāwhawha mai moa mai whafua Samoa. Mo tausanga wha le tupe lua o sfulu male iwa lua o. Ma le lua o tasi. Ma le lua. Pepa le Palemene lua o tolu nu mela se lau sfutolu.
Le poti al komiti o le vaenga tau le tamau a inga. I le pepa le Palemene lua o lua tolu numela fas fulu male lua. Le poti faa le tausanga an mata ngā luenga. O mata upu tau le va i fafo ma fe faa tau inga. Mo le tausanga faa le tupe lua o lua tasi. Palua le fionga i le suisat paitea fa pepo ia a le pata i tupai lunga fsiri pula fa maunia lafo e fina ngaro esa no mane ioe. Au ese le ai ua man malo le ioe. Ta pala fionga le te telefono komite tu la fonto ma. Lo fionga le fonto talai o te fatu le lafo. Ina ia fa maunia le fono au no mertasi pe Palemene lua tolu no mela ivas fun malvalu li poti komite o tu la fonto mau mta o tau fenga palota. Tar sanga mto finga fa vai. Ile pe Palemene lua tasi no mela fitsfulu. Ma le pe Palemene lua tasi lua no mela fast fun malvalu. Li poti fa tau sanga mta ngaluenga le palemia mal kapeneta. Mo le tau sanga fa le tupe lua o tasi va lua o. Ma le lua tasi. Ma le numela lua. Pe Palemene lua tolu numela fast food ma le ono. Li poti al komiti o tu la fono tu mau. Ma ta upu tau whainga palota. Tau sanga to finga whaavai i le pe Palemene lua tasi. Numela se lau tols food ma le ono. Ma le pe Palemene lua tasi lua. Numela tols food ma le iwa. Li poti fa le tausanga ale official komisina o surfa inga. Mo tausanga fa le tupe lua o tasi va lua o. Ma le tausanga fa le tupe lua o tasi. Ma le numero tolu. Pe Palemene lua tolu lua fa. Numela valus fun ma le ono. Li poti al komiti o tu la fono tu mau. Ma ta upu tau whainga palota. Tausanga mto finga fa vai. I le pe Palemene lua tolu lua fa. Numela se furu ma le lua. Li poti fa le tausanga ale komisi o ngā luenga ale malo. Mo le tausanga fa le tupe lua tasi. Lua. Halua e le sui vasinga numero tasi wa pea ngangai fumaunga numero lua. Siri pula fa maunia lafo e fina ngalo esa no mane ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ta pala fionga tamate palmia mola. Lau fionga le fonga fitalai o te fatu le lafo ina i whaamaunia le fono au tali ale malo i whautuanga le komiti o le maenga tau te mawainga ma le komiti o tu la fono tu mau i ta upu tau whenga palota ta arusanga ma tu whinga whalwhawai. Halua e sui palmia wa pea mi sta whatuanga ma whenga whaiwa. Siri pula whaamaunia lafo o e fina ngalo esa no mane ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ia, mo le tuar fa te tele pa io tato Palemene. Ia, e wilawa o ye nai minute ua sili. Ia, a ye le manatu na fua, ia, o leo o tau, o leo a fa mai, a ia tato li poti es fulma le tolu. Me leo le ngang fa aftai, a le fonftalai. Malo a ngā lugue, malo le usfono. Malo fa aftai le pale o tato maota, ne le vaso. Leo tato tato te manava, fa malo on sai. E me se foi sui mamalu sa sau noa. Whaftai foi tō whionga i minstal kabineta ma lau whionga i Palemia mo pitola au o tātou purang whatonu. Tu so tari manino i whautuanga o tātou komiti ma mtau sa la ngā sui mamalu. O ani tuata whalu le nei aso, ia ta otoia i nei. Tātou ta apea man finangalo whaamangalo ai. Nau te inga ia whaatini man manuia o tātou wholaunga le nei pae inga ma ia maua se ai o tapo e mai le tunu o ani ngā luenga mo whai on whai nei aso whai ma vi inga o le atua ma lo le usfono ma lo fori tau te iae ma lo whai o whaiwa tātou tāusia i le lofo le atua le aso a tae ao haftai wharulunga o tanga luenga whala tontu maoti o tātou ma lo i lo o tau tapo inga ma le langlong sua tau mga whawau o Palemene ma lo whaftai sang whamnuia le atua lo o tau al whaiwa ia walawa tatu malo mal tatu Palemene Samoa malau tapo inga malo whaftai a whai o sipa se la manga i lau whafonga nei aso e aso suatu wai malu i aio finangalo a mangalo se leo lau Palemene se ngana o le tautamali a talo ia tu mau pea le anga le leo le atua so se tafa o tatu o tuno
Ai tātou te rei tol pō, te tausanga atu le susfon te maitai mo ala tau sifo, sa unia tātou te talo. Tātou talo. After te lelo mātou atua. O wha iwina male manuia le Fonotaga lau Palemene. Whawhitai le poto male loa na wha apenga ina isu i fono uma. Ia awa se manuia o lo mātou atunu. Whawhitai lo file mu o lo loto i pea i le nei Palemene. E hui ai e teimi e. Whesopoa i ai o mātou manatu. Ai o lo whatu noa e alai lo alo pele o Iesu Keriso. Mātou te talitonu, mātou te māngalo ai. Pea mātou talitonu ma whaatuatua i lau whaoltanga. O a mātou fuafuanga mo le atina e manui o si o mātou atunu. Nā ona mātou fuafua ai mātou te whaamoemoe atu i lau o fio e te whaamanuia ma whatau nuu i lo alo whatunoa. O le a mātou tā ape, ia tuloina i mātou i lo alofa ma lo wanga lelei, ina ia mātou toi poto fia i le aso atai au le manuia, ona o lo wanga lelei lo mātou atua. Ia puipuisi o mātou atunu i o awalofa, ona o le suafo Iesu, le li imal faola wa laila mātou te talo. Amen. Alo, whawhitai, o te whasisilatu wa tolpo nei tau manga fono au whetula fono, te au lele tula iwa tolsfulu i le tai au a tai au.